Pozdrav svima ljudi, Dini ovdje i ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Blitzkrieg Duaka, Fall of the Rage. Igrica je Drugi svjetski rat, ali ne znam koliko je stara. Ali igrica je strategija. Ako da imamo mapu, gledamo samo njemačka polja. Ovdje koji vidimo na mapi su 3 njemačka polja. Ovdje pošaljemo vojnike. Aha, telefon. Sad ću poslati avione. I ovdje. Super. Vidi ih. Vojnik, to se dešava, idemo napad, nemoj zajebavat, Ajmo, koliko. Vidite ćete Njemci, izgleda. Probi vojnik. Ovaj komando neki. Kud ćeš tamo, halo. Rata, bože. Imam, pusti, evo avion, moj avion. Avione, malo lete avioni, malo London i Dubaj, Super stvar. Vojnik. Topovi. O ne. Dobro je. Imam još poziva. Dobro je.
izvinjavam se. Nemam više poziva. Gotov sam. O ne. Izgubit ću. Izgubio sam. Žalostno. Izgubili Rusiju. A, co sasvim. Mapa. Bjelorusija. Da. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala svima što ste gledali. Dajte like, subscribe i komentar. A mi se vidimo vrlo uskoro. Op, op, op.